Ni iminsi 10 ya nyuma ya shampiyona y'u Rwanda yatangiye gukinwa kugira ngo hamenyekane ugomba gutwara igikombe. Kuva umwaka w'imikino 2024-2025 watangira nibwo ikipe ya APR FC yari ibonye amahirwe yo gufata umwanya wa mbere w'agateganyo muri shampiyona y'u Rwanda. Kuwa gatanu tariki 14 Werurwe nibwo umunsi wa 21 wa shampiyona y'u Rwanda watangiye gukinwa. Ku isaha y'isa moya Gasogi United yari yakiye ikipe ya APR FC kuri Kigali Pele Stadium. Wari umukino APR FC yasabwaga gutsinda gufata umwanya wa mbere. Gusa ntabwo ariko KNC President wa Gasogi United yabibonaga kuko yari amaze iminsi akuyemo n'ikipe ya APR FC mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kane. Sobanuye kuko nge nawise icyo bita the revenge day, the day of revenge. Kugeza no munsi nemera kandi hano wabimvanamo buri muntu afite uko afata appreciation y'ibintu bye, nemera yuko kugeza no munsi wa none tutigeze dusezererwa na APR mu gikombe cy'amahoro, ahubwo twasezerewe n'ibyemezo bya barbitre. Umutoza Darikonovic muri uyu mukino yari yongeye kugira icyizere Nshimirimana Ismail Pichu amubanza mu kibuga hagati ari kumwe na Dauda Yusufu ndetse na Raboneka Jean Bosco. Muri uyu mukino Gasogi United yari yakina imikipe ya APR FC niyo yatangiye isatiriza muri ikipe ya APR FC, harimo ishoti ryatewe na Mugisha Joseph hafi y'urubuga rw'amahina ariko umupira ujya hejuru y'izamu. Ku munota wa 7 APR FC yahushije igitego cyabazwe, Hakimu Kawanuka yahaye umupira Byiringiro Jiberi nawe awuhereza neza Jibril Watara wari wenyine mu rubuga rw'amahina ariko ateye shoti umupira ujya hejuru cyane. Ku munota 27 APR FC yahushe uburyo bw'igitego ku mupira Dauda Yusufu yahaye Jibril Watara nanone wari uri mu rubuga rw'amahina ariko ku ishoti rikomeye umunyezamu Dauda awukuramo. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri APR FC yatangiranye impinduka, Mugisha Jiberi asimburwa na Hakimu Kawanuka. Ku munota 57 APR FC yahushije igitego cyabazwe ku mupira Byiringiro Jiberi yahaye Mugisha Jiberi, uyu yinjira mu rubuga rw'amahina neza acenga myugaro wa Gasogi United ateye umupira Dauda umunyezamu kipe ya Gasogi United awukuramo. Ku munota 31 Gasogi United yahushije igitego ku mupira watewe neza na Mbaye Aliyuni asigaranye wenyine na Ishimwe Pierre ateye umupira mu izamu, Pierre umupira awukuramo, Joseph asubijemo, Pierre umupira arongera awukuramo ujya hanze. Iminota 10 ya nyuma y'umukino yihariwe cyane n'ikipe ya APR FC yashakaga igitego cy'intsinzi ariko bamyugaro w'ikipe ya Gasogi United bakomeza kubibamba. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Nubwo amagambo yari make ku bakunzi y'ikipe ya APR FC, ariko ibihe barimo ikipe yabo igomba kubivamo. Cyacitse man, nabyacitse muri football byose birashoboka, gutsinda no gutsindwa birashoboka. Umutoza wacu ntacyo atwaye n'abakinnyi ntacyo batwaye. Hari igihe kigera umunsi ukaba mubi, no kuvuga ngo niba bino bihe biri kutubera bibi ntago ariko bizakomeza, sibyo? Igihe kizagira equipe imere neza, ntago buri gihe ariko bimera. Kunganya nta kibazo, ni inota rimwe turaribonye, ntacyo dushinze umutoza rero. Kakoza Nkuriza Charles President wa Gasogi United mu kwihorera yashakaga yakugezeho kuko ngo APR FC niyo yasoje umukino ibabaye. It's not really ariko nanone it's not bad kuko na APR itashitishimye by the way. Ngira ngo nibabaye kurusha twebwe. Yes, don't the revenge is sucked. Thank you so much. Aho hari kuwa gatandatu tariki 15 Werurwe 2025 ku isaha y'isa 12 ekipe ya Rayon Sport yari yakira ikipe ya AS Kigali kuri Kigali Pele Stadium. Iyi Rayon Sport yari izi kugomba gutsinda umukino kugira ngo yongere ikinyuranyo cy'amanota ari hagati yayo n'ikipe ya APR FC. Ku rundi ruhande ikipe ya AS Kigali nayo yashakaga amanota 3 kugira ngo ikomeze gushimangira umwanya wa gatatu muri shampiyona y'u Rwanda. Robertinho Goncalves de Calmo umutoza mukuru wa Rayon Sport yari yongeye kugarura mu bwugarizi abanyasenegal babiri, uwo ni Youssou Diagne ndetse na Omar Nyinge. Yongera kugira icyizere kandi Rukundo Abdurrahman amubanza mu kibuga. Muri uyu mukino Rayon Sport yatangiranye imbaraga isatiriza mu rya AS Kigali ishaka gufungura amazamu hakiri kare. Ku munota wa 10 AS Kigali yakinaga buke buke yashoboraga gufungura amazamu ku mupira watakajwe n'ubwugarizi bwa Rayon Sport. Usanga Emmanuel Okwi ari mu rubuga rw'amahina awukinisha Suleiman Dafe ujya muri koroneri. Ku munota 26 AS Kigali yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Emmanuel Okwi yarobye Kadime Ndiaye wari wasohotse ku mupira Bunyingwa Hakimu yananiwe gufunga. Nyuma yo gutsindwa igitego Rayon Sport yagarakanye ingufu ishaka kwishyura. Iminota 5 ya nyuma y'igice cya mbere yihariwe cyane na Rayon Sport nyuma y'aho ikipe ya AS Kigali yari yasubiye inyuma irimo kugarira. Igice cya mbere cyarangiye AS Kigali itsinze Rayon Sport igitego kimwe ku busa cya Emmanuel Okwi.
mu gice cya kabiri Rayon Sport yatangiranye impinduka. Kanamugire Roger na Aziz Basani basimbuye Suleiman Dafe ndetse na Rukundo Abdurrahman. Ku munota 34 Kanamugire Roger yishyuriye Rayon Sport n'umutwe ku mupira wari uvuye muri koroneri yaritewemo na Kevin Muhire. Ku munota 73 Rayon Sport yatsinze igitego cya kabiri cyatsinzwe na Biramahire Abedi. Yarobye umunyezamu niyo nkuru Pascal niwe wari wasohotse nabi. Kadimendi yaye tera umupira muremure ashakande Suleiman Dafi imbere y'Samongo hakirajyamo mbere y'uko umukino urangira. Umusifuzi wa kane yongeyeho iminota 5 y'inyongera. Rayon Sport yakomeje gushakisha igitego cya gatatu ba myugariro wa AS Kigali ariko nabo bakomeza kubibamba. Umukino urangira ekipe ya Rayon Sport itsinze AS Kigali ibitego 2-1. Ikipe ya Rayon Sport ikomeza gushimangira umwanya wa mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Abakunzi ba Rayon Sport ikipe yari isigaye ikomeye yari AS Kigali mu gikombe cya shampiyona baragishaka ku buno bwiza. Polisi irabizi koko idashobora guhagarika Rayon Sport. Izo zose amakipe yose asigaye ikipe yari ikomeye muri zo zose ni AS Kigali irashaka igikombe. Ikipe yose turazikubita turazihondagura. Umva Rayon Sport ifite imbaraga, Rayon Sport nibwo twaza abareye bafite imbaraga turatwara igikombe. Nta kipe n'imwe ari mu Rwanda yahagarika Rayon Sport. Robertinho Goncalves de Calmo icyamufashe gutsinda uyu mukino ngo ni ukugira abakinnyi bakiri bato kandi beza. Un match trop difficile le deuxième mi-temps parce que c'est pas facile. Chaque match il faut gagner. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Je suis obligé de faire sortir. Wari umukino ugoye mu gice cya kabiri kuko ngubu ntabwo byoroshye. Buri mukino wose turimo gukina tugomba tugatsinda buri mukino. Hari abakinnyi benshi banjye bari bafite imvune nagombaga kubakura mu kibuga kugira ngo imvune bafite zitaza gukomera. Ntabwo binyoroheye nk'umutoza ushaka gukora neza. Rero uyu munsi nafashe inshingano ku bintu byose byabaye mu gice cya kabiri kuko nari namaze kwiga neza igice cya mbere uko cyagenze. Ikipe yacu ntabwo yihutaga, nta bushotoranyi yari ifite ku mupira. Njyewe natekereje neza ndavuga nti ngiye gukinisha abakinnyi bakiri bato kandi bihuta kugira ngo dutsinde uyu mukino. Nashyizemo Roger ukiri muto ndetse yanatsinze n'igitego kandi yakinnye neza, kimwe no kuri Aziz Basani ni kimwe rwose bakinnye neza. Ndashimira Imana rero ko twabikoze neza, twahaye amahirwe abari bayakwiye. Ntabwo ari uko bakuze cyangwa se ngo bafite ubunararibonye, ntabwo ari uko nguko umupira w'amaguru bigenda, ahubwo iyo ushaka gutsinda ugatwara shampiyona ugomba gushyira imbere abakinnyi beza nk'uko abakinnyi b'uyu munsi bari bameze. Pour gagner le match, pour tu be champion, tu dois prioriser le meilleur joueur pour le moment pour jouer là-bas. Uyu munsi wa 21 wa shampiyona y'u Rwanda usize ekipe ya Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 46. APR FC ikaba ari iya kabiri n'amanota 42. Ikinyuranyo cyazamutse ubu ngubu harimo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 4. Hasigaye imikino 9.